Eagles don't fight snakes on the ground. The way an eagle attacks the snake is that an eagle understands that if you fight the snake on the ground, the snake will always win, because the snake is comfortable on the ground. The eagle will take the snake out of its comfortable place, throw it in the air. The snake has no stamina. The snake has no ground, and the eagle will throw the snake in the air. The snake cannot fight back and grab it again, because in the sky, the snake is weak, useless, and vulnerable. When you take prayer, when you take your problem into the prayer realm, you're literally taking that snake into the air. And that's what happens when you pray and fast. You're literally taking those issues into a spirit realm where you will have upper hand through Jesus, through the Lord, by breaking those strongholds. You might not see the visible results right away, but those things shift in the realm of the spirit. Eagles don't fight snakes on the ground. The way an eagle attacks the snake is that an eagle understands that if you fight the snake on the ground, the snake will always win, because the snake is comfortable on the ground. The eagle will take the snake out of its comfortable place, throw it in the air. The snake has no stamina. The snake has no ground, and the eagle will throw the snake in the air. The snake cannot fight back and grab it again, because in the sky, the snake is weak, useless, and vulnerable. When you take prayer, when you take your problem into the prayer realm, you're literally taking that snake into the air. And that's what happens when you pray and fast. You're literally taking those issues into a spirit realm where you will have upper hand through Jesus, through the Lord, by breaking those strongholds. You might not see the visible results right away, but those things shift in the realm of the spirit. Eagles don't fight snakes on the ground. The way an eagle. Kunjalo-ke, ngiyakhumbula le sermon lena umuntu ayiva katsene semncane phindze ngisangakholwa noma sengisenzisiwe. Let us break it down for a moment, ngoba isermon nje lena bayithethe yinze. So ngalokuthi kuye kufake lama-shorts kuyasita lokuthi bese uyahamba uyobuka the full sermon, nalokuthi-ke singisi sihumushe bese siyakuthatha-ke sesithi to break it further. Sibonga uNkulunkulu nje ukuthi sihambe sifundzise ukuthi angikwende kube kufishane njani ukuthi ema-gospel angu-4. Ngabe leti ncwadi tema-gospel from Matthew to John, of course naw utidla utifundza utidla kuya ngawe ukuthi ucala ngayiphi. Ngabe abelani ngu-4? Why there were not 5 as the gospel of grace? Then Revelation chapter number 4, nakhona why chapter number 4? Kubonakala ema-4 beasts laphambi kwaNkulunkulu ezulwini, ngoba Johane kwathiwa inyukela la ngilokukhombisa. And those 4 beasts are symbolize the 4 gospel. Uthi-ke Johane nakabala uthi wabona isidalwa sokucala sinebuso lobunjengelibhubezi, sesibili sinebuso lobunjengenkhabi, naku lokumcoka kakhulu la amanye amawumusha athi inkomo noma-ke calf lithole. Ngiyawathanda la i-King James njena lamanye athi ox, inkhabi. Then-ke ngiyakuthanda lokuthi thina singena la umuntu number 3 is very important nalendlela kubekwe ngayo. Umuntu wabona sidalwa sinebuso njengomuntu, bese sokugcina sokuba eagle. So lapha-ke kusymbolize ukuthi akusethi udalwa laba bantu labatawuphila naNkulunkulu for eternity of eternity, phakade naphakade, babonakala ukuthi bahlukene ka-4. Leli bhubesi nje limele laba sinababhala-ke, yebo abantu bese ba-debate, but whatever lokuthathako libhubezi nje limele ukuthi ngilaba noma nje ngicale ngale kuma-eagle ngoba vele sifuna ukukhuluma ngale eagle kafishane, kanti kuthi kuthiwa-ke ngilaba labatawusinswa ngengadi yabo. Naku lesikubonako nje, nakwendeka abantu basala, hawu Nkosi yami Jesu, kukhala licilongo ukuthi avele umphiki Kristu. Naku lobe kushiwo ukuthi uyamthanda Jesu majubhe ligalo ukuthi awendeka ngiko Jesu uthi kusetala isize lelingazange selibe khona futhi aliyuza libe khona. Ngisengakopa nje ngoba nami ngiyadadisha ngifunza sabapha abazalwane sachaza lokuningi enzaba naye kubazalwane
Tiboniso Nkosi yami time ngemuva. LeBhayibheli kubeka kucace nje. Sitakungena-ke kuloko. So kuze uthi okuva kahle-ke uma ibanda selihluthiwe, bantu bakhona abazali abawusala bathi ungamukeli 666. Ngila khona kumphika iKristu awuhlupha emaKristu. Nakhona lokhu umgcoka abazwane sibakubambe. Kutabe kungasuye ngathi isathane sekusinje nguye. Kufanele sidinje nje utabe uNkulunkulu utabe avumela ulaka lakhe kulaba hey Nkosi yami lenza bana ibuhlungu. Ngiyacela nkulunkulu mane ngabe sesengiba tempted ukukhuluma ngayo. Siyeda isikhathi sayo. But nje bamba mbukeli nawe mlaleli usitakale ukuthi this is very important. So kutaba khona-ke lokhu ukuthi uNkulunkulu aphinzisele utabuseleleni vele. Sekuthi nje kuyadlaleka kulamalanga but siyabonga nini ningadlali nami futhi ningithandazele ukuthi ngingadlali. Ngichubeke ngibambe nami ngiyakuthandazela. Asente isivumelwano thina nithandazelana. Okay. Ngiyawubona ngithi ubhale lapho uthi okay. Nami ngiyawubona igama lakho to pray for you. Lithi iBhayibheli asithandazelane, asivuselelane njengoba silibona lisuku lisonzele. Anyway, to fast forward-ke kuzaze kuba khona-ke uyamthanda Jesu banquma indlebe uthi-ke Jesu lapho kuyoba khona lusizi. Ngilapha-ke labantu laba nawufunza Revelation lesabanikeza abazwana ukuthi lama-last chapters lang-3, 20, 21, 22, the last 3 chapters siwadla daily. Nakhona there's a reason. Yanaku lesikhuluma ngakho. Lawo ma-chapter lawa akusummarize lo chapter number 20 kuthiwa ngabona imiphefumulo yalabo abancunywa ngenxa yokuthi abalimukela ngaliphawu. That's the 666 lithi bavuka. Ingakho hlale sifundisa ukuthi kunemehluko between i-rapture ne-second coming. So lapha nje labantu sebavuka lapha ku-second coming not i-rapture. I-rapture saqale sebiwe and sokume ngemuva bazana. Kwathi angizube mani ngithi haleluya ngithi hey vanini emakhona. This is very important. Anyways, to cut a long story short, siyeta isikhathi salapho. Uhlala uchundi nawo research isto sinasikhuluma uze uthi wow I'm blessed. Ngilethe confirmation kuwe. So sabaniketa-ke bazalwane labathembekile ukuthi abakhokha ecaleni bayadla. Singamfunzi lo Revelation 20, Revelation 21, Revelation 22. Asingamfunzi asimuhle. So kuthiwa-ke babonakala bavuka. Ngilabo labatawala kuthi aliphawu bafe. Ngibo-ke labo nabo for nasekuphele konke for eternity of eternity. Bawudumisa uNkulunkulu nabo ngileti idalwa-ke le ngoba incwadi ye-Revelation bazana nesambulo ijule kakhulu kanti imnanzi nayifunza ngamoya. Sibuye-ke emuva bese-ke isidalwa semuntu waba ngumuntu ebantwini izulu yemfihlakalo ingoba sibe sithandaze ngayo leti mfijolo leto nasithandaza. Bayadi kakhulu bazalwane izulu yemfihlakalo. So Jesu waba ngumuntu igroup lenye ngeke ngisho sibili ngithi yesibili so tabona ukuthi ubala kanjani lapha inumber 3 but bangicala backwards lapho-ke sengithi lengithandazela Nkosi yami mane ningayi kuyongcwaba nawe singakungcwabi yebo kona singafa sikholwa but nje sigathe kuhlwithwa kwelibandla. Jesu weda waba ngumuntu lithi iBhayibheli umuntu udala kube kanye bese-ke uyafa bese kuba kwehlulela. Ngeke nje naba bufakazi lababili laba ku-Revelation chapter number 11 labatakuthi I'm definitely sure ukuthi bangi-2 abantu abangafanga in the Old Testament ngoba na Jesu wafa wavuka. Ngu-Elijah hayi Moses, ngu-Elijah na-Enoch. So ngu-Enoch na-Elijah according to le order. So ngibo laba abatawuti abalive la nkulunkulu uJesu ngeke kwendlulwe nesiceshana singakagcwaliseki. So lo delo ngesifazane uyadala bese uyafa. So bona bo-Elijah na Enoch na Elijah abazange abekho ukuthi batawuhlwithwa ukuthi banabomnisi manje. But live la nkulunkulu kumele ligcwaliseke ngoba angiphinze kuthiwa kude isiceshana lesingeke sigcwaliseke. So they will have to come bete batawufa ngoba uthi lo Revelation 11 kuthiwa labantu batawuti abahlisa umlilo ezulwini benteta imangaliso uthi uNkulunkulu uthumela ubufakazi bakhe. And then kuthiwa-ke lapho umphiki Kristu utawulwa nabo abanqobe yabona nje ukuthi abanqobe kanti iBhayibheli kuDanyela nje lithi leli phondo labonakala lilwa nalabangcwele ngikona le ngikusho konke. Uyabona sokuphindza kuyaphunyuka bomfunza kahle nje Revelation Isambulo Daniel chapter number 7 kuthiwa leli phondo lilwa nalabangcwele ubuka labanqoba. Wamangali nje wena nakhona ukuthi uhlubuyele esonweni tshwala bazwane-ke siyabonga ukuthi abakwendi lokuphinga not all of course abakwendi lokuphinga nokuhlobonga nokunatha tshwala nokubulala
banale tono leti nje ukuthi sebanamacubu, ukhala kamkhulumisi, phindze futhi kudla kakhulu, kulala kakhulu, kubhutha kabi, sekuyangena-ke labanye ukhanti sebayahloboka, bayaphinga. Manje bazalwane siyambonga uNkulunkulu sekuthi nje isono sinye. So nawunaka-ke kukwazi nawe nje kunendlu engathi iyakuncoba, naku lamalanga kudla kakhulu nebuthongo. Uma le mvu itawuchubeka ikuncobe, then-ke utawukhansi vele utawuncobeka ngale ngoba angikuphinzi. Satshelwa ukuthi kuyoqhamuka kuthiwa uyamthanda Jesu, bajube nje indlebe kancane, bajubela igalo, uthi omphika. Ngoba phela lo mphika iKristu live legama udala lo moya wephika. So buhlungu latabukhoza kuphika bazwana ijule kakhulu lenzaba. Sekuze nje nakufundiswa ngayo abantu bayathuka, noma-ke nakulesi kushonini bafunze abantu bese abasahlwabula, abasatatishi. Iyabuna-ke ilethisi noma spinatshi ngoba simaintain-a. Bazalwane, uNkulunkulu akaniside njengoba nami ngiyatithandazela, uyangisida uNkulunkulu, nawe ngiyakuthandazela, but senithandazele naningafuni anifuni. So kuthiwa-ke leli phondvo lalo nalabangcwele labancoba, leli vesi uzuthuka yathi usindanyayo labancobekako ukuthi bavume bona. Yathi nakufundiswa lamabandleni ukuthi athathane wancotshwa, nakavuma nje. I mean nangabe uyavuma loko ukuthi wancotshwa, utakubona ukuthi upracticalize. Then nakwenteka sathana kuncoba, nanga Ephesians 4 ukuthi ningamniketi indzawo. Makholwa lamanye bekamniketa Sathane indzawo. So-ke lwana leli phondo labancoba labangcwele. Kakhulu-ke kukhulunywa ngale after thina sesihambile. So Jesu-ke utawuta noma-ke i-second coming yeJesu lapho lesesichazile endzabeni yalaba labatawo symbolize i-eagle batawusinjwa ngenkathi yabo. Nakhona why kukhulunywa nge-eagle mhlambe sitakucedzela ngalelinye ilanga. So thine-ke singilabantu laba uJesu waba ngumuntu wema endzaweni yethu. Thina nje nawucabanga ukuthi umuntu kumele afe phela, but Jesu wafa endzaweni yethu. Le ndzaba yaJesu ukuthi wangena ethuneni, wangenela thina bonke labala kuye. So ngeke-ke bakufuna ukuthi betobhadala ngoba uNkulunkulu serious ngelive lakhe. Nakathi ngiyodlula lezulu lemhlaba emavula wakhulumela mile. Userious lo baba lo. Bese-ke labanye buso benkhabi, then kutaba nebuso belibhubesi. Ubuso benkhabi ngilaba kusukela singathi nje bo-Abraham, leti inkhabi netimvu ngilaba be-Old Testament, boDavide, boDaniela nje ngibo-ke labo labatawungena ezulwini kusona basindiswa ngale ngadi yetilwane abankulunkulu bekavuma. Naleyo group leyo-ke iningi, iphindze kuningi lesingakukhuluma ngakho. Bese-ke laba belibhubezi ngilaba labangu-144. Konke lokhu sencwadini yasambulo lokuthi nje bona bayokhethwa nje labangu-144 from each tribe, 12 times 12, 144. Nabo-ke bantu lesitawuthi bengingabona sihlalo saNkulunkulu kutaba bekunale group letawukhethwa lemele libhubezi elithi liyabhodla, King of the Jungle. Labo labatawukhethwa nje baqhamuka kaJuda, sitawusho kanjalo. Ukuthi Jesu ufanele ukhetha bomnakabo nje, ubafaka ephalamende, ubafaka bo-CEO. Salvation is with the Jews, sathi-ke thina then eternal life is with Eswatini. Ngokufundisa ngoba uNkulunkulu uyawathandza lamave lamabili. Timnanzi-ke leti ndzaba leto. Then-ke igroup yokucala lelo lasesihamba ngalo Revelation 4 libhubezi. Igroup yesibili sekuba ngilaba bo-Abraham. Kahle lokubekisa ngalaba leni bathandza boDavide, boDaniela, bonke bo-Old Testament, you can name them. BoDeborah, bo-Elizabeth, you can name them. Nanaba futhi Jesu lasi nakafika khona abantu bebafa phela bakholwa. Ngisho njalo lebo kanti Jesu nakasakhula nabo 8 years, bo 12 years labafa lapho. Then-ke bese besithathu bonke abantu aba-around the throne bese sokuba-ke nithi nawe nakwenteka ukhanzaka. Futhi-ke thina noma kungenteka-ke naba labafile nje bakhona basindiswe sibangcwabile, still labo noma kubona sebabhadelwe ukufa, but still nabafe bakhola emathuna abo ayovuleka. Ngakho nje Luka chapter number 17 nakathi nje baba babili basempetheni nalabanye lababili labasilako nalabanye abantu ababili basensimini. So ucala ngalokuthi nale order imcoka ukuthi baba babili basempetheni. Lapho akushiwo babe namake, kuthiwa kuyothatha lomunye lomnyasane lapho ngumbhedze wekufa. Kuze nakukhala licilongo, ithuna ngesekudla labasinzwe litawuvuleka.
thuna labangakasenziswa ngilitawuvaleka kusho ukuthi uyosala. IBhayibheli nje liyafihla kanti liphinde liyambula, lona liyadifihla litembule aphinde lifihle. So akusiko nje ukuthi umphethe lo. So nalaba labasilako libandla nalaba sensimini libandla nje bahlala sibekisa nje nema-Muslim nabo bani labanye lengeke ngibasho lamoyeni nabo bathi baphethe bagcwalisa stadium siyababona nathatha inkolo lethi bagcwalisa labantu nabo bathi labanye bathi kude kusinziswe konje nabo baningi. So sonke siyasila, sonke sisensimini, but tawuthathwa the gospel of Jesus Christ. So Jesu labekakhuluma nge-rapture nalabo labafe bakholwa. Letinto leti nje tingcuni lakithi, but uyabona wena nje bongakunaki uyakubona sokwembulile bokufihlakele Luka 17. Asiyekele then-ke bese-ke fakazwa lokho sekuba khona-ke ukuthi vele sesicedzile le part esingathi ngile theory part bese kubuya-ke le spiritual part the revelation lo buso lobo ngeke uze ungene ezulwini ude buso lobungfo. Kukhona-ke kumavidiyo emfundisi langeTulu lesicelile ukuthi thina kade isikhathi ngeke sisho ukuthi ngiphi onke nje bese esikoleni sakho ngema-modules la hlale phasi ubhale sibona ngala ma-comments nje thina sihamba siyofunda sibuyela kuvidiyo ukuthi okay la bazanike kwa lo musha lofikako noma-ke lo munye uphinde wathi let me revisit wase suyacala kuba sesikolweni ngoba lapha waya ukuthi besingathi nje iBhayibheli uyofunda ngeke vele ucommente ngeke uve hamba uyokudla kula mavidiyo. So sikuchazile-ke lapha sathi ngeke uze ungene ezulwini ude lobuso lobungfo. Phinde sicale nge-order kukhona la ufuna belibhubezi khona sibekise nje sitawuthi ngesencele mabomu libhubezi uyalahla elinjani. Sathana nje ungamkhudu sisuka wena ngegama likaJesu kufuna ukuthi wathi ukhude. Siphinde futhi sibekise nasemsebenzini kakhulu bothishela nangabe head teacher, principal, deputy wakhe ufuna ukuthi acinise isikolweni nje ukhanza labanye ngoba sokunema 2000 wahamba esikolweni akathakhini ilishedi ufuna ukuthi umphathi isikole afika athi gcoka kanje labanye bothishela sibe sibabona nasihamba bathi nesithandaza zabona bafika late labantwana bese babayini ufuna acinise umphathi nabo CEO etikapani bonke lokhu tazi isikole uyasibona kuyaphaswa ufuna acinise lo mphathi kakhulu la kubothishela hlakhuda aphakamisa liphepho manje ukuthi abantu bese bakuthatha kabi lokho. So kukhona ufuna belibhubezi khona enkampanini labanye bayabonga bathi mphathi bese uyasihlupha. So kakhulu-ke spiritual ukuthi nje ubelibhubezi lo belibhubezi akusiko ukuthi awuthandaza umemede akusiko ukuthi ngegama likaJesu nje ngithi mina ngekhathi nje ngithandaza ngizilile ngigibela ikhumbi ngilibhubezi lapho amadimoni ngeke ayigicite le moto. So ngicela ukuchaza bazana lobu bhubezi yebo kona siyabuvuma nalothi uphakamise live ukhude but-ke ngakunika 10% more than 90% lobu bhubezi kulokuthi nje ngibekise yebo ngathi uvuvudele into lapha egedeni ngidawuphuma egedeni uvuvudele into mina ngithatha live ngithatha ama-covenants ngiyamemedela kude esikhali esibadelwe mina nakhona ukhansi ngiyafunza nje ncane ngiyakuhlekela ngidla live emva kwalokho ngiyathandaza babe ngiyakubonga sengiyemsebenzini ngilibhubezi leven lokumoya nje ngiyaphohla. Manje-ke bazwane bese bakuthatha-ke vele ukuthi kufuna lokuthi uthandaze siyakwenda lokhu like nje ebusike lokuthandaza sizuke sitoshukubisa umtimba that's okay. Phindze nalomunye umphathi lobubhubeza ngathi umfundisi lokuhamba nje kuthi ngihambile ngathi developer benginediploma emva kwalokho ngahamba ngenti degree yami ngihamba ngenti masters bafike bangipromota sekukhona abantu engibaphethe yes ubelibhubezi so ubhodlile ngalokufunda. Anyways so bazalwane ngeke uzungene ezulwini uma ude buso belibhubezi well utakhanza lokho. Number 2 ingabe kunetimbi lestilwa ngokuthi siphakulwe lapha kukhulunywa ngenkunzi ngase ngabuta abantu bathi yini ingabe bangadi naba abantwana labakhona lamalanga kani kuphakula inkunzi ayingabi ukhokhele yabona ebandleni ngebunkunzi yabona inkunzi iyakhwela itotalisa iyatalisa ngikukhwela ungaba netiwonje ungaba siwewe so yabona-ke kukhwela kutalisa akusiko lokuthi iyouth seyimithisene ini lokunye lokudla kakhulu nje la kunetinkanu akwaphakulwa tingakhi timpilo lotiluzako ngalokuthi akwaphakulwa kulala kakhulu ubuthongo. So kunetimbi lesitilwa ngokuthi siphakule nje siphakule uyasebenza emsebenzini uthola 20,000 2,000 mphakula akusiwakho ngama-tithes lawo yabona-ke impilo naloko kubandi sinawo-ke amavidiyo lokhanza sibe sifundise kukhona amakhaya asihamba sifake amabhubezi bami labanye kwenda injani la labanye bahambe thina ngoba we are doing a new thing nabachamuka abantu babula
Nisufike lapha nama-TV kude nama-TV njengoba sihlale sisho bazane sile nawo bantu ababaningi lenye sibeka ngaphandle ema-veranda sifundzise. Mane-ke vele bazala njengoba kunaleti nto lona lesichazako nje ukuthi awu kuba naloku naloku, kodwa lo obeketelako ahlale bese uyabona ukuthi heyi ibona nathi ngicishe ngahamba. Akujwayeleki vele. Ngasho nje mina ukuthi noma ngaba khona ukuthi ngibekise nje ngibekise enkonzweni noma singathi siye lapha enkosini bafundisi baniketela labo 15 minutes. Nakuvumelekile ukuthi ngiphathe ama-TV ami noma-ke lapha no problem ukuthi sitawubukela abo bonke bayabona ngifake 15 minutes wami futhi ngiyambamba. Ngivete libhubezi njengoba leli bhubezi nje ezothi akukhanza lapha kumavidiyo ukuthi libhubezi linetinto letingi-3. It marks a territory ngokuthi it peace liyachama lifake le-scent uyabona wabukela uyabona ukuthi nalihamba leli liyabona ukuthi hey sengiya-trespass-a ke la labanye vele ayabulalana. Bodi nje amabhubezi kakhulu abulalana odwa than ukuthi abulawe ngileti tilwane because that's the king, lion king. Phinde futhi liyaphanza libhubezi liphanse bese-ke uma sikukhombisa lokho kuba khona kakhulu alilwa nakalwa nje amabhubezi noma-ke nakalwa nemahayina kuhambisana kanye kanye la uyalibona ukuthi ulibona lelinye bese liya-scratch-a la phasi indlela lenjaneni bese-ke seliyachama. Then-ke bese sekuba khona ukuthi it rolls liyabhoda 3 wetinto nathi kukhona indlela lapha khona we-P khona indlela esichama ngayo khona indlela esibhodla ngayo khona indlela escratch-a ngayo kithi bese kuba the same thing. Nawe ungayikona prayer nawe ungazile ukuthi sho yinye le nto le bazane kumnanzi anyways. So sibese siyafundzisa kona lokuthi nje ukhanzakala ukuthi even yala ngasencele ngifundisa inyalo ngisemvasi uyaphusha phinde ngifundisa inyalo ngicala ibhizinisi ngifuyethe inkukhu tami ngiyalima ngifundisa ibhido tami yes that way lokuthathu uyabhodla uyachama phinde futhi uya-scratch-a uyaphanza libhubezi lamabhitrude owathengisako ileti nkulu tathengisa uyabhodla level ngomoya i-poverty not iyabaleka. You are marking your territory. Imnanzi le nto animal kingdom sifundisa ngakho. So takubona noma sifika-ke ku-Italy. Then-ke bese sekuba number 3 kunaletinye timbi lotilwa ngekuthi ube ngumuntu sidala sesithathu seshidwe ngelibhubezi nangengikhabi yabona sekumcoka buso bemuntu ubuntu sihlale sikhotha-ke yakhona sasizobakhombisa lamanye emakhaya Obama nakafika lapha kuba khona so ufika nakushone Mandela nawuyibuka leyo video lezi beziyifaka nakakhuluma wathi i-Afrika yethu ubuntu anzizwe mathi uchamuke eKenya kwaho kuma-stadium lapho uthi ubuntu lelo gama lelo bebangathi bazani likhona ku-Oxford Dictionary ubuhambe ulibuke ubuntu akhona lamanye amavidiyo nasinesikhathi kukhona lapha khona bona bo-Desmond Tutu bachaza lo buntu hey uyamangala then nasesifika-ke sesikushoshela ukuthi yes umakoti ekhaya wenzile labantu abawina ukuthi maketela uyathetha nabo bonke lakha uthule nje ube umuntu unediphi lotilwa ngokuthula ubuntu siyayibona libhayibheli ukuthi lijulile nebunanzi ubuntu bona lo buntu kulobu bhubezi njengoba sesisho ngakhathi nje umuntu uhambe udevelop empilweni phinde uya-honor prayer udlalini ezulwini uma nje mina kukhona athi umfundisi uyathandaza u-honor prayer udlalive ezulwini bathi maye umuntu ngoba shothi nathi khona nje ngathi ngumakoti maye sikoni la khaya yabona nje khona emakhaya lapho siselile bekhona nje maye sikoni la khaya maye siyabonga buti yathi wasithathela umfati bekuseka ngabo phinde futhi lesinye isikhathi kuyenteka nalijali kathathu noma-ke lithethe kube khona ukuthi maye sibali wethu nkosi yami maye sisiwagana umlo kahle nasemsebentini nje ubuntu nkosi yami leyo nje ngibe ngiyithanze ngoba lokunye tilwane abantu bese bayakubuka kubuyela emva kancane nje uthi Proverbs 14 uthi la kunetingkhabi khona kudla singemaswati sibe sifundise ngakho vele nakadzeni bokhanza kudla kuthe phihle lakhaya emathanga kuyadliwa nje majodi ngalokuthi kunetingkhabi kuyadzingakala-ke spiritual abantu abaphakula hawu unyalo indzaba yokulala ngabe sihlanu nje abantu baphakula ukuthi bekhona nje basemthandazweni. Well, let me come back. Seniyabona-ke bazana asithimaneni nkosi yami liyasherishe bese siyahlangana kutiwe kutofundwa mina nje ngiyawacela amabhuku lama-3 kwaya sibe sibacele bazana ukuthi njalo ngelisonto nje nkosi yami nalokuthi bazana bethu abanye batohlola phinde futhi lahlala kusho umfundisi nawufunza la amagama lengathi ungafaka ama-bracket angiwathanzi la kumangagawane ufunze la kuba ngingabhalani secretarian ngifunzela i-computer for 3 months
Utawufunza lo muntu kanje uyangena kumbe kusuka ngoMsombuluko baLwesihlanu ungena ngabo-10 uphuma nga-12 noma nga-1 or 3 hours. Yabo ngiyakuthanda lokhu kufunza kwalokho. Umva kanje uyakhona ekhaya uyawasha wenta ini uyaphathama. Lo munye futhi ukanje ufunza ngoboMgcibelo ngoba uyasebenza kahulumende noma enkampanini. So ngeke ulove. So nami nangicala ama-modules bazwa namhla ukhona namhla u-off, namhla on prayer khona bani. Bese-ke kuba ngazuthi thini le ngihlale ngikusho la kuma-video ami ukuthi mfundisi utawukhuluma ngacethi. Thina siyabona thishela uyabona ukuthi i-exam. So bazwa nabo batholile-ke kutaba khona njenganyalo nje uthi mfi. But bona lapha benza hayi nikhuluma ningacethi bese uyacabanga. Kulaleni manje uNkulunkulu livangile ukulibalekela kulinyathela but sesisho-ke ukuthi emaphika ngani. Uma bazona bacela sibatofunza inconsistency lies power. But-ke kutagcina kwendekile njengoba sabona emabhasi. Na ucabanga nje leti into leti sethi khona ngoba mina njengamaphephandaba la kuniketa tihloko. Ngeke leli phepha bese lonke liyabhala but amagama angaba mancane ungabathi uyazuma ngeke uzukhona ukufunza. So kufanele kube khona nje ukuthi akhanze ku-page number 1. Nathi-ke lapha bafana nje sithi bhidli siya-advertise. So kufuneka-ke njengaloku nje uyabona nje lokho I'm definitely sure noma ngingaba sesikoleni nje sase-university ngifundzise njengoba vele ngingi-lecturer from uMsombuluko kuba ngeLesihlanu futhi nakhona ngingene nga-8 tiyophuma nga-5 kube bede ne-lunch. I-lunch utayithola na uphuma nga-5 udle esikaftini sakho. Siyafunza lapha sifuna iBhayibheli. Lokho ngeke seze kusithathe less than a year. Lokho kuthatha yini leli bhubezi sihambe siyobuka lama-gospel siyibuke le ncwadi sisho ngani. Yabona nje kulo yasho livesi lakhe ngoba mina nangifundisa ku-rotate umbhobho la sikhulume. Phindze ubude phindze sihambe siyobuka amavesi lakhuluma ngetinkabi. Hawu bazalwane le topic le nalokuthi bese siyachaza phindze futhi yathi vele mfundisi yathi nami ngiyabona kwa lapha khona lenye inkampani ngaba libhubezi noma mfundisi ngiyakuthanda lo bhubezi nothi lokhu ukuthi nje basoshita ngithanda naku lokhu nje ekhaya kube khona ukuthi nangilima ingadi yami nje ngilibhubezi ngoba vele letilwane leti emahayina epoverty. Yabona nje ekhaya lokhenzakala ukuthi nawungavula emehlo lokhaya lokhansi lagagwa kwathiwa labantu abaphumelele. Usema ngabe uthatha ulima ingadi soyavilapha sodlala ibhola soyabhema Sipho phela ngiyabekisa ngaSipho nisela sohambile. Lo mva ngaba-delivered bobuka nje khona labasinzwe kula mala angasinziswa yona lo mhlaba wakubo akusho ukuthi bese kuchamuka lo munye sokuphelela amadimoni kulala kakhulu eve nje yabona nje uvuvilapha kuvuka embhedeni uyonisela ingadi nje uzuyothenga spinach le kanti umhlaba ukhona namantu akhona ageleta la. So lo mva angasinziswa kuphuma la madimoni ebuvile ngoba buvile ngamadimoni. In that way le ngadi uyaqualifya lapha kuba libhubezi ukuthi uyabhodla ubhodlela ipoverty. Njengoba sesibekisela lokuthatha uyachama lapha uyaphanza lapha uyabhodla sithi libhubezi it rolls it pees bese it scratches 3 letinto ngesingisi. So nawe-ke kanjalo. So yabona-ke nasekukhona-ke bese sive ama-testimony mfundisi yathi nami kwale ngisho konje ngikhotha into le ngasho bazalwane mfundisi nami kwenteke ekhaya ngahamba ngenta nakho. Well ubuntu nakhona le iyajula kube khona ukuthi hey yathi bani mfundisi yathi nala community mfundisi nala khaya yebo lezi sikhathi-ke uma sesihamba la mndenini sekubonga noma babe mkhulu noma gogo noma make noma-ke bhuti lomdzala bemakhaya ahlukene. Lenye into iyaphuma leti sensitive noma-ke lokunye kube khona ukuthi usikubone ethini hey mhlambe babe sobekisile uthi hey mfundisi ne-team lelihamba nayo nami kubanifana bona laba labaphilako noma kabekho labanye alomnye ulena kuboJosi kulabantwana ubone ukuthi hey seyiyashelashelela kumkhulu bese siyayibhalansisa but lo muntu omdala okhanze ukhuluma liqiniso nami kulabantwana kukhona nangilo ngasho nebuntu umfana nami yangathi sengidlani bese lo muntu uyashelela lwimi but usakhuluma liqiniso ukuthi nje angathi Nkosi yami kuzowachamuka kuphi lokuthi bese kusuka umsindo kanti vele mkhulu ukhuluma liqiniso. Labantwana bamondli nangilo khanze uyeda la khaya uthumela imali phindze lo munye kube ngisandile ligama lakho yakuthumela imali la khaya kuhlala Sipho but Sipho uhamba namkhulu bawuthoda ngetinkhabi balima. Yebo Sandile uyayithumela le mali but-ke Sipho yena la khaya uyakhona kusebenza ukhayenze mkhulu uyakhona kusho hey Sipho wathi kuhle kufaza abothayi yebo niyasondla la khaya but nomfana umuntu osebenza. So nala makhaya kukho umuntu onebuntu. So ubuntu buyavela ngemali buyavela ngokusebenza buyavela ubuntu ngokuthula ungangena etindzabeni uthi Sandile uthithulele family thing. Yabona nje lokho sengikhuluma ningesabazalwane kude la singayikhona wena umema ihlobo takho my weekend noma kusemkhathini weliviki ngoba kukhona la kuma-video ukuthi ngani ngabe gogo uyagula siyakhona ukuthi mhlambe noma soshonile siyakhona singabole sibili sethu imoto tethu ngihlale ngibekisa nje mhlambe la kwaNozini
uyakhona ukuthi abantu bakhanze bagijima bayakubomangane umhlangano ukuthi ngeLesibili after work nakhona utakhanze ukuthi ekhaya bende leyo nkonzo ukuthi kwakho sohambile ngiyabekisa utawujika ngibese lebo nhlangano utawujika ngabo 11 abuye nathi ke siyacela lokuthi bavele siyathi le attack ukuthi bazwane basathi isikhathi sekuphuma kodwa basathi isikhathi sokungena bese baswaca ngawani nalapha ke uthi umfundisi noma ngakukhuluma futhi ukuthi incese ekhaya kaDlamini bodlamini mhlambe la kwentekile lesi sikhathi ukhansi akusiko nje ukuthi sokuthi kubekuse kahle ngaloku ukuthi uvekele ukuhlupheka bavele abantu bagije buba naka abantu baba baningi emngcwabeni ndani emshadweni wakho anyways nakukhona la kuma video so sibe sibekuse ngakwani kukhona lokunye khona nje bo MP labase bawina lo munye uwinile ukhetho bomeya lo munye uwinile labanye babekiwe kubekwa laba emabandla bo national commissioner bobani bani la kulokuhle banuwine ilotho ini banuwine imoto utanishayela vele khansi ngalesibili niyagijima nekhaya lapho kutaba kuhle ni celebrate kushaya bo 12 hawu ukuthi ngithatha imoto usuke enhlangano uyabuyela embabana noma ngabe so late utawufika ngalabo 3 ulale lo 3 hours uvukile nga7 uye emsebentini nathi but abakhanza abantu noma sokhulumile khona sayakhona nje abantu kusemaholo kodlweni sihamba sesifika sesiphutile hawu siyafika inkonzo bese sikulabo bo6 ubona laba ababe emsebentini nakhona kwaba i-communication breakdown ukuthi yathi inkonzweni ngenteka sifika nasikhathi nasi hawu bazalwane sasinasifika nje ngabona nalabanye babona nje lama TV lesishito ukuthi njani kwabe kunango hawu sawubona labanye bahamba as early as kulisondo ngakusasa ke emsebentini as early bo 8 ubinkonzo bese sicela nga6 sesifika ke ethini sekubo 27 hawu as early as bo 8 babe bahamba abantu sabona nje imoto liphuma labo bobaba nalokuthi-ke ngike umfundisi bese uphinze uyafundisa lokuthi kunemicabango sathane sathi emaphimbo amathathu number 1 neliphimbo laNkulunkulu bese lakho liba namkhathini bese number 3 kuba neliphimbo laSathane nakhona kukhona la kuma videos uhlukanisa njani liphimbo kukhona lokunye ukuthi nje bahlale sethi Sathane will attack you using the word I so that you will think ukuthi Sathane I feel like doing this wena uve ngathi ukukhuluma wena kanileli phimbo nakhona sibe sifundisa so nalapha-ke nakumakhata abantu asiphumeni siyothandaza leli phimbo lithi hey makhata mina ngimsebentini kusasa akusuwe ngicela niyithanze le topic ukuthi lamaphimbo lawo ubowati ongayakhuluma la so Sathane uthi wena uyomsebentini akusuwe she attacks you with the word I ngoba naka Sathane you feel like doing this that sengibani uguquka ebe nje ngathi niyangibona utawuguqutha ngibani lokhuluma kani wena awukafundiseke amaphimbo there will always be 3 ngeke azabe ngu4 nalapha uyababona nabantu labanye wakhanze kodwa ngiphinze ngibekise sisihamba nje emadolobheni basihamba sothandaza ngitshele bake mtshalo ukuthi nawe ukhanza bavule amagumba latolo nje nakhona ukuthi bavule amagumba okay nama bavule ingoma le gospel akavami masipala nebantu ukuthi bathi basibangela umsindo nakhona lento okujayiva so nawu khanza bavulile libonaka la titolo nawu khanza bavule lo music wa7 ke then ke khanza senzihamba amatolo nje divala ngabo 8 divala ngabo 10 then now uyabuka nakungenteka ke khanza ne keyboard lapha sisakubona nje bayathandaza labantu njalo ngabo lesibili ngiyabekisa hayi bahamba abantu bafike bathi kumasipala bakhumbulele ngemsindo vele masipala agcina kanjalo nasi ku-analyze ke thine lesithunye ukufundisa ngilokuthi le nto lo music waseveni lo kanti futhi le volume iba almost times2 ngiwo sihlale sibazana bokhomenta la kulama video lapha endazi ubhale nje ungesabi ubhale futhi nakwentekile ukhanzela ukuthi kwenteke misprint please nipokwentela bese sinya editor kutawuvela lapha edit namba ufuna ukuvela ungaphinde uqale phasi udelete kona lokho nje kufaka ubhale ungasabi nokukhuluma nganiswati bavele sipromoter sona njengalokho nje lengisho ukuthi akubona kube like umfundisi manje siyabonga ukuthi leti ngoma ta7 kude irritateako leti kokhoakho but uma sekukhala ikeyboard lapha nama ingoma dokholwa bayathandaza bazotathwa masipala uthi nibanga umsindo sihambile sathi hlola letinto leti kuyafanana ke nala lokho ukuthi nje lamaphimbo bese abamaningi mina ngimsebentini kusasa umvakwade nje ngiko ke lebesikusho ukuthi nalapha ke nawunaka nje bantu ukuthi bantu batile la
ngiko nasemshadweni uva ukuthi nakusikhathi selivi bazwana ngenza besikhathi le ngihlale ngikusho yena lo MC incike inkosi ithi awusinje fika kancane vele-ke ngiyamathi lo mfundisi lo uyakwati ukubamba isikhathi kude isikhathi ukhanze umfundi ashumayela lo 10 minutes noma 20 noma-ke hhayi akuvami nalabo 20 minutes athi nje mfika emva kwaloko yena lo MC bazwana nyaloko setawugcoba sasibuyaphi lesikhathi MC naye umfana bantu akade lokuthi ukhontrola liphimbo leli phimbo sathana akafunde livi liphila ngiko ngithi bazwana noma ungalikhuluma liqiniso lo babe lokhulumako lokhuluma liqiniso but guess what kude lelishintshe because sathane vele uyalwa lithi iBhayibheli inkosi yalelivi so kunalenye into vele unless ushintshe uyekele kuneta sathini zawo lawa amaqiniso bazwane bayeva but bithi babuyele kikho njengoba nje ngisho ukuthi lo mnye wahleka wathi mfundisi yathi vele nami ngiyakunaka mina nangi-MC futhi noma nawe uthi ahamba ube MC uyangivala njengoba nje ngishito ukuthi nakusikhathi selivi nje kuna many attacks but lokhu aseveni kokunjikida anyways ngoba asikhulumi ngako lokho bengila kuthenini-ke emndenini bazwane siya noma bengikuphi thina sikucelako nje ukuba sikhathi besithi nje kungabi less than 3 hours bese kuyadendakalela-ke and kukwalaba bakhona ukuthi kuba mnanzi labanye emakhaya ngoba siyabona labanye batilalise khona la ukuthi unalo spirit sokucansa sekusivele bazane kungcolile laveni lokomoya umuntu angenta konke nje ukuthi a-interrupt live laNkulunkulu labanye bazokwenta ngathi bani wahamba wacimba kapha ma-TV yawuncisile suyetela lapha ento engathi akaboni ukuthi sithathe igesi lapha sikhonekthile hhayi ngifuna kayini sokwatile labanye emakhaya emakholwa bazwana abakholwako sathi nasibona bonke abantu ukuthi bangathi balele ngikona leti into leti kani njengoba sengichazile but-ke sigcine-ke nge-eagle ukuthi-ke kunelenye intimbi ukhumbule ufuna sibe libhubesi ube inkhaba uphakulwe kunetimbi longeke udincophe ungakaphakulwa uyadadi-ke wena kunetimbi lotilwa nje ube ngumuntu ubuntu then-ke naku verse 4 kunetimbi lofuna utilwe libe igle ibona khashana naku lokubuye kuhambe embili nje ukuthi ibona ekhashana ukhona ngihlale ngibekise nje inyanga lengadalwa ngayo mina ukuthi ngiDisemba ube khona sinanga umnyaka mhlawumbe soyaphela bese sokuba khona lokuthi mfundisi yathi uNkulunkulu uyangikhombisa ngibona into ta next year kubo February bese uyadihlela even general ngihlale ngisho ukuthi konke lengikushumayela kufundisako asikucheck ngama-academics educationally nala yabona nje umfana lo khanzakala ukuthi usibekise ukwa form 4 muhle emtimbeni lijali intombi ngaba khona ikhalati ngikwela but umfana umbona angajoli noma muhle athi mina nje abahlonipha bosisi ngiyatata vele ngimuhle futhi ngiyabona akhulume kahle nabe nje ukhona la hamba uyokwenda ngoba bekhona thatha umfundisi mhlawumbe kufikile but lokho sokubeka bayitolo bantwana nalaba lesibatrainako emakhempini ngoba vele kunabantwana labahle both boys and girls lokuba khona ukuthi bosisi bayitolo nalaba-ke uNkulunkulu lami sidile umfundisi ukuthi siyabakhulisa abantwana both boys and girls angibekise ngalabo sisi ngoba bafana ngibo labasomako lokhu ukuthi nje sisi uhamba ukhulume let's say ukhuluma lelijaha linye ebe nje labanye bangangivumela ngilethe ubufakazi babo ngoba ngikuphethe kula but nje angikwende kube kufishane ukuthi ube nesithombe ukuthi yes naw lapha e-tertiary so semvasi e-college e-tertiary noma-ke la kubo form 4 nangisisibani yabona nje angimathi umuntu omuhle wena athi kanjani but nje umbona ukuthi muhle vele emtimbeni ngisulukazi imbuke hhayi izintombi suka ambuka amajaha naku lesi besikhuthatha ukuthi yes ukhulume naleli jaha nabe ligama lakuncane mhlawumbe ngiyabekisa ngimusa wakwaDlamini futhi uyambona lokuthi lo muntu is like userious nokuthi futhi nonganikholwa ngoba ngikhuluma nje ngabantwana abangakholwa kutase kuba lula-ke ngala endlini yethu yokukholwa ngikhuluma ngabantwana abangakholwa laba khanze akamukela iJesu but nje uyadada ukuthi ngeke kubheme ngeke kunathe angilali mina ngingakacedi esikolweni ngifuna kuye emvasi ngibekise ngalabo form 2 form 4 kanjalo nase-tertiary so nangithandi ukhuluma naMusa Musa ngiyayiva inzaba yakho soyibekile Musa you are a good man but Musa please ngiyathi sengimuhle and vele la ungibuka nami zangithi kubuka nje make wangidala mani nababe ngimuhle and vele le nto njengoba usho ukuthi nje yathi nje udlala unesithombe sami ngiyatata ukuthi ngimuhle but Musa ngisacela kuphusha incwadi nangabe le nto lena kukhona athi samiselwa ukuthi sitawushada
Yabo ngiyabathanda labantu abakanjalo. Yabo nebantwana kubangiloko kube khona ukuthi guys please lebe isikhathi ngaphumetha inyembeti ukuthi kudanga ngisitaphi lokulala. Naku sesilele sesicedzile umsebenzi ikhondom, usebenzisa ikhondom. Noma ngabe uyangithatha lokuthi nje salalana le emshadweni akusikahle. Then kwesibili what if usuyangidamba? Kanti naloko ukuthi njengoba ngabe kukhona ukuthi asimithisani vele ngihamba ngijova noma ngilama condom nje kudanga disturb encwadzini tami. So ngomyalo omuhle nje guys ngiyadada ngimuhle ngisaqale ngiyekela esikolweni. Yebo sisi bayeva labo bhuti futhi batakuhlonipha ngalesinqumo sakho. Mina-ke ngiphethe emazibithi ngalokho. Anyways bengilanze-ke ngilenzaba selikhuluma-ko leseni ik lo mfana uka-form 4 but utibona ungunesi yabona nifikhashana nayi i-pray yami and then ikli besiyentani-ke lapho-ke kunemavidiyo lesiwafundisako kuna-7 points labatheni ikli does mane-ke ngiyite lesikhathi ngoba nawo futhi lokunye wakwathi but kangithathe nako-ke lokube khona akukhuluma lo mfundisi la ngikuyamise naloko sengikushito ba lalamanye ama-point la in fact angu-8 up to 11 shothi-ke sothi awubona asithathe lawo lamabili sigcine ngawo ngoba isikhathi singade savuma. Ikli-ke nami nangiva labantu bashumayela khona nje lo mfundisi wasakudisplaya kahle lento ukuthi vele ikli yabona la khona ukuthi nakafundzisa njengemfundisi kube khona ukuthi labantu i-act ngomtimba ukuthi yes ikli ihlangana nenyoka noma ngabe i-black mama snake uyati ikli la nayithi abathi iyazuba le nyoka iyakhona kusima ngemsila ishaye then ikli takhona ukuthi ibone ukuthi inyoka itayibamba bese igijima nayo ilengise le yabona-ke bebengathi uyangibona uyayilengisa le nyoka le then-ke njengoba sekashide umfundisi la lokuyijika le nyoka iyathuka le nayithi awunyuka ibambile mhlambe ngaba khona lokho ukuthi isenemandlana ngoba inalokuthi Sipho solungibambile lokuyijika iyekele iyathuka ke lena lelinye nje ingafeyinta phindze futhi ibambe khona le moyeni bese ihamba-ke intshweza nayo yabo ikli seyikuterritory yakhe. He who has an altar rules the land. Ngiyayithanda lokho ukuthi-ke take this thing to the prayer room. Ithi-ke ingafa le nyoka levele where the eagle is king of the birds. Washo uma-ke mtshalisi letilwane letidala leti tingu-4 tonke leti engikhohle kusho tonke leti bazalwane tibo chairperson tingema-kings libhubezi localwe ngalo vele siyalathi ithi inkosi yetilwane bese ubuka inkomo nawubeke this is the king of domestic animals kude yebo abantu sebafuya ngathi uma libhubezi ungalifuya yini but nje ama-domestic animals siyati ukuthi tinkomo tinkukhu timbudi tingulube so nangathi wakhetha chairperson ngeke ukhethe inkukhu vele utawukhetha inkomo bangathi ngiyo lenkulu yabo domestic animal what's the king it's a cow then sibuye tinkomo namabhubezi konke umuntu uyabusa kukhetha ubuchairperson then who is the king of the birds it's an eagle uyakubona limnanzi libhayibheli ngilesi kucelako phindze ngicizelele-ke bese kumnanzi ngakhathi sithi asiteni tofunza manje-ke vele nangaba ukuzilela ulukhuthe lidimoni ukuthi ufuna ukuthi imvuselelo tojayiva ithomoya siyesaya kula makhanye lamanye athi ngibona abantu bethe nema-TV ngizimne lapha ukuthi keyboard tojayiva ithomoya but bazana ngisaniva nifundzisa yini yamangala siyatidzinga leti ntfo leti sekuthi vele ngile ntfo lengathi ibulima kanti mayiyaphilisana nawe uchamuka nama-TV nje bangishithi uchamuka netilwane bantu babona ukuthi inyoni tiyandiza lapha nangumnakeni labanye bakanjalo abahlole yema-ke kwenteka njengenkonzo lakho ayitawungena nini Sipho seyicalile ete kabukele nasesichaza-ke bese uyeva wow ukhanza futhi kumodern ukuthi bekade awujayiva ithomoya kubulima indlela ebulima amazwane ngiyona lekuphila these days lami ibhayibheli lithi ku-1 Corinthians 3 loyo losuhlakaniphile akagucuka besilima ukuze atohlakanipha kupracticalize-ke lokho phathe ama-TV nje ubuke netinkhabi tiyavela lapha phindze kukhona lesikhathi kathi tinkhabi letinkunzi batiphakula ungesabi baphakulwa nje ngekuhlonipheka lapha bekhona ukuthi bayiphakulile utayibona vele hawu seyicalile seyinkhabi phindze futhi khona la setivetha khona tinkhabi setilima ayasida lama-TV umfundisi siyafundzisa kude itopic lesingayi-coverage nayona lela soyibona nje ye-rapture soyabona lesikudzinga-ko nje ngama-students ukuthi ede lamanye lama-student ukuthi athini lekhaya asinikete lesikhathi bebede uyoba na ini loba lesihlangana nako bazana I think nje labanye sebabonile emfundisi-ke sokhuluma nako lengakubona ekhaya nami kungidisturba ngebantu abakithi well sibuyele-ke ku-ikli isi-ke ikli ingayithatha le nyoka iyise ku-territory yayo ngoba la ibusa khona iyinkosi khona bese-ke ithi ngafa bese iyethi toyidlela khona la so kuyabuya-ke amavesi undlala litafula phambi kwetitha ngidle ngibuka
imnanzi lento lokuthi yathi iphinze lenyoka itodliwa lo anzivele igloma ingathi itawuhamba iyoyibeka esihlahleni la kunemazina yakhona sekusemhlabeni. Yebo, akhona nje lama amavidiyo la imfishi idlala moyeni iyakhona ukuthi goba ikhona ukuthi ibambile ngale tidladla dayo lapho inze hlephu iyadla la moyeni iphela ifishi. Yayibona le nyoni lena vele ngikonkulunkulu kuthiwa utifananisa na-2 wetilwane libhubezi phinze ne-eagle. Nasibukela nje bafundisi uze lenye ividiyo nasibuka ukuthi uthi lo mfundisi why nje uNkulunkulu angasho ukuthi I'm the dove, I'm the pagan, but why athi I'll swear with wings like eagles. Phinze futhi why uNkulunkulu angasho ukuthi I'm a buffalo noma I'm a giraffe, why uthi I'm the lion. Nasi sibukelisa lapha nakunabo umkhulu nabogogo siyahumusha kodwa-ke bonke babhala bese-ke sisakuhlanganisa-ke thina sesibuka lo Revelation. Emva kwalokho siyathandaza abazalwane luyagacele lo buso phinze umndeni wakasibani siyahamba siyembili sicela ukuthi everyday nithandaze sekuthi nje kubaphilise abazalwane ukuthi la sihambe khona nisachubeka noba lokunye leli sikhuluma kulamalanga sayihlanyela lelethi simana isanise ngoba bazalwane dince ukuthi iyakhuluma. It's a powerful thing nayo lokuthi mfundisi ngayilihlanyela yini lethisi ngayiniseli na noma ngabe fresh qhamuka bonamport siyaniphilisa kanamport. Ngicela utype lapho sinamport ngabe ngeke sikudrinkeni spelling. Siyaniphilisa banamport nabo bonke labathengisa ithombo lethi fresh. So nathi nginamport lesimlethako la. Sinabe khona labanye laba better than namport. So kube khona ukuthi na ucabanga na ngibeke njengoba siyede ekhaya kini bekhona kuyafundwa mfundisi ngisazela ukuthi nje sinabo mnakethu la khaya siya socialize abavele inkonzo kwesihledi ngiko nje vele sesiphumelele emasontweni sifuna la khaya kuba relax nabani uthi ya mfundisi and ngiyacabanga nasekuthandazwa nalokuthi mfundisi noma singathandaza siwe la titulweni sigicike phasi ngulasihambele uhlala athi umfundisi uyale kubongilandi kubo America uyofunda. But ngeke uhlalele khona la kangwane ngeke uphuke lapha kubo William uhlale khona uye kubo university utawufunda leyo 4 years bakususe bebengathi bakuxosha uhambe uyosebe lo mkhiqido dawenda lenkampanini nathi noma siyikhaya noma sithi inkonzo into eliphasika noma siya kuma honor prayer. Guess what? Isikhathi esiningi sile emakhaya. So asitoma sesingekho ngoba kufanele ukuthi ngiphinde kufanele ukuthi nje siye e-University of London lapha ekhaya kini. Then sitawuphuma nama-activity nebusuku noma-ke ngaboma weekend kwindawo khansi sicala emini sishaye emakhabe amathathu labanye sifika ngabo 2 sibabe emsebenzini bani sishaye lo 3 hours sithi 5 then ijeni labanye siyacala ngalo 6 siyocetha ngalabo 9 just like nangemasonto. Then ngemgcibelo kukhona labanye khansi washaba amathathu khona labanye khansi sicedzile ngabo 9 labanye ngoba vele bajwayele abantu ukulinzela siyafika ngabo 12 sayishaya lapha until ekuseni labanye bekhona sibaphumulile sizama kunedisa. So indzaba lenkulu bese baku-maintenance but-ke asiphinde sikucedzele kahle uyakubona-ke nasekukhona sekufundisiwe nawo computer phindze lama-eagle uyawabona lapha futhi-ke nabakhuluma DJ bese uyasifakela lapho sinabakhuluma abantu naku lenkuthanzile ngithanze khathi libhubezi lithi uyakhona-ke DJ lapha athi abuke lapha computer phindze afake lo uyazi nabakhuluma yebo naku bayabona labanye nami nangikhomenta kufana nokuthi nje lasifaka tingoma ngoba siyi-inter tingoma takuphi mina ngithathele ingoma nayo siphinde siyifake lapha awu bazalwane bunanzi bodwa angiphethe nganako-ke ukuthi njengoba sesivile-ke wena ngiyiphi inyoka lobhekene nayo iBhayibheli lithi Sathane inyoka endala umkhohlisi woqobo. So mthathe umise ku-prayer room umise ku-altar uyabona-ke ukuthi nasithi he was an altar rules the land. Romans 11 uthi Elijah sebabhidle onke ama-altars akho liqiniso ayabhidle ama-altar lakhaya-ke ikhona ividiyo lesichaza ini altar i-altar altar ngi-PTP place time person ngiko noma sikubuyisa ngala ngisencele kuma-academics nasi nje he was an altar rules the land. I-altar it's a place, it's a time and a person. Sibeke izuya lapha ekwaluseni you will rule the land of finances uyafundzela 4 years indzawo lokwaluseni ngeke ugibele ibhasi yemangani. Number 2 kuthi aba nesikhathi i-duration ngifundza 4 years phindze bothishela abantu akanje lenye lecture ungena ngabo 2 ngabo 4 for 4 years lo mnye uyafunza kumbe emgcibelo then i-altar it's a person daba khona sena lecturer wakaSmith mhlawumbe wakamnisi nowakaMagagula noma wakamavimbela wakabani. Guess what uyabona-ke asiphinde sicale phasi i-altar it's PTP place kuse-University kwaLuseni time
Ngiyafunza ngaboLwesibili noma ngaboMgcibelo mfundisi. Then lecture abobani boSmith for 4 years. Now uphuma. So uyaphuma ke you rule the land. Nasithi he was an altar rules the land. I-altar asingakuthathi bazwane ukuthi ngilethu kuphela. I-altar kusiyo lena le-secret, i-sanctuary. Nje nemahedeni anayi-altar. Njengoba sithi nje i-altar ngoba impilo nje igovernishwa yindzawo. Impilo igovernishwa isikhathi nemuntu. Impilo nje netidzakwa uthikhanza lona uhlalo anatha la kumathaphu unatha ngabosipho unatha ngaboMgcibelo so njena kuphephuka tinwele kukhukumuke siso impilo nje ithi altar nami nje nangaba ngiyekele ukukhola ngibele ama-altar ukuthi nginatha lapha kumathapha nginatha nabomandla phindze nginatha ngaboMgcibelo then ngingalibusa lelive lokuba netishwapha ngesini ngisho lokho ngabe sengiyabusa kuleli live kuba netinwele letiphepukako ngabe sengiyabusa kuleli live lokuba nephuza face bese ngathi sonke bazana sibe nephuza face sonke sibe netishwapha nokwenta utshwala nekubhema sonke phindze futhi sisishe amaphaphu bese ngathi lokho kusingenisa ezulwini ngeke mfundisi ungakabi ne-altar manje la altar iyasabeka ni-altar nje ukuthi ngibani umuntu lo ngathi uphoka ukucontrol empilweni yakho ngiphi indzawo lengathi iyakucontrol ngisiphi isikhathi so but asikuyekele lokho ngiko-ke nalapha laphansi abakholwa nje but bayafunza uye e-university kunabo lecturer phinde uthi ngesikhathi esithi bese siyabuya-ke kithi mfundisi mine nginesikhathi ngaboLwesihlanu angilali mfundisi ngaboLwesibili ngiyazila mfundisi ekuseni mina ngiyavuka ngivama ukuvuka futhi kusesemnyama ngibe nabo 2 hours ngidle live wangifundisa mfundisi ngithandaza phindze futhi mina mfundisi ngina-prayer partner wami then-ke nelisondo lami la khona nempostoli nasinabhishophu ebandleni noma sinemprofethi mana ngathi niluswa njani umprofethi phindze niluswa njani nangumvangeli ngoba kufuna kube nebelosi but whatever ebandleni umpostoli mfundisi uSibusiso ucontribute empilweni yami nawe mfundisi yes that's an altar nalapha-ke nakubuka ukuthi please akavukela ama-altar bazana la khona utawuthatha lenyoka uyabona nje nawathi just like nje bantwana abakhembile sibuye sibukela kukhembiwe bazana letinto etifundiswako lapha mayethi isibusiso uyativa letinto letifundiswako lapha ukuthi asithatheni bantwana bayekhembile ngisasho la emakhembe batshale mfundisi nawe uyabuka nje la ku-social media bo-Facebook nabo-YouTube uve ukuthi baphostile nathi siyadla bazana uve ukuthi yadla abantu abasha bebafunza la madoda bekafunza la bomake bebafunza la i-convention so tinike lesikhathi nje ungapho kubangela kho sonto so ubukela abanye nabaphostile ukuthi kwenzekani mina-ke vele siyabathatha abafundisi ngiyakhumbula nje bafundisi lengababala ngicela kungabasho kuba khona sesikhathi ukuthi sibuke ama-clip abo la kaNgwane lenye ikhansi yakha i-video 1 hour sithathe mhlambe 20 minutes ngoba kuyakheka kahle lapha ku-computer bese ngithi bazalwane asesibuke nangumfundisi bani futhi sitamthandazela tonke tinceko uyakubona ukuthi kude la kuklisa khona ngoba mina ngingumsakadi vele nawusakada ukuthi hambo futhi-ke ka-VOC ngicala ngifika 2001 2002 bengivele ngilapha enishumayeleni nishumayelo tanga 10 nje ishumayelo bengi-assigned kiyo ngiyorekhoda ngihamba ngirekhoda nabafundisi. Wow, hallelujah. Angiphethe-ke bazwana bakungaphetheki ngokuthi nje siyambonga uNkulunkulu ukuthi atawuvuka ama-altar ukuthi wena be an eagle uyithathe le nto le uyise ku-altar yakho idabazi iyashimbilika ife biza utoyidlela khona la le yakho le bhizinisi icale ngala wakho lo mshado utawushada masinya le moto yakho le nzalo ufuna kwakha kiyo ufuna kwakha ibhizinisi yakho ngaba kunenge sencele bese sibuya ngasekudla lokuthi uTivu nje uphila bungcwele ungalahla kunembeza kwakho possess it phindze ukuthi nje uTivu anointed nawe ungalinyatwa ngibhuti isibani sisibani ukuthi yena nakenta nako sontweni nawe kune gift la kuwe lokuthi nje umuve uNkulunkulu futhi iphele ifike ukuthi hey nangafa nami mgwaqweni ngeke ngangithuka nangathola ingoti ngiyathuka nje phindze nangakhala licilongo kwakho lokuthi uTivu nje free kwasho ingoma athi I'm free as a dove but konke lokho kufuna ukuthi uanalyze nalo sekushito ukuthi go to your altar, go to your war room, to your prayer room. Uyiconza yena lenyoka lothiwa inyoka inzala ngumkhohlisi. Siyabonga ngalokho ngiphindze ngicizelele yathathwa lenyoka i-eagle iyelela ibusa khona wena ubusa kuphi he as an altar rules the land hamba kulelive la khona tinyoka tingahlali khona siyambonga uNkulunkulu ngicela kuthandaza noma bese kusasikhathi nokuthandaza kodwa nje Nkosi uNkulunkulu ukuthi akubamba abafishane uNkulunkulu muhle wena uNkulunkulu babe uNkulunkulu indvodzana uNkulunkulu moyingcwele wena uNkulunkulu wayekhona uNkulunkulu lokhona lodaba khona egameni leyise egameni lendvodzana egameni lamoyingcwele siyabonga babe wena ukuphila kwethu timnanzi letinto wasiphi imitimba lemibili umuntu wangekhathi
nangu sifundisile kaningi ukuthi nakuthiwa abantu sohambile emhlabeni, hawu sohambe ukuphi? Lo mtimba wangekhathi. Wathi lo mtimba lona nawo uyatalwa, uyadikhanuka. Siyabonga nje Nkosi lokuthi siyefathi sisindisiwe. We are spiritually existing. We have got spiritual existence. Siyabonga Baba. Nalo mtimba uyadikhanuka. Nyalo nje lokhu sidla nathi into nathi siyeva le ngekhathi sesikhuluphele. Manje nje ukuthi awusuthwa Nkosi. Nawo lo mtimba lona siyadla phansi kusasa ekuseni sesivuka silambile. Ngabe la kudla kushobela kuphi? Siyabonga Baba, ingakho nawe nawuthi sinkwa sethu semihla ngemihla sifundisile Nkosi nometha sibuseka kangakanani namhla nakusasa sidinga irema yakhona. Siyabonga Baba, naba ababukeli simangalise Nkosi. Lo sokukhulumile wena uthume ngokumultiply imfishi, kumultiply uNkulunkulu. Usilomnye umbhalo ukhulume kanye ngakuva kabili. Siyacela nathi ukuthi ukhulume kanye kule video but sikuve kaningi futhi sikuve like an echo. Noma sesiphume emoyeni but Nkosi nangumbukeli nami Nkosi nabani sive lento noma lokunye engazi ukuthi asicale ukukhuluma kodwa namhla wena usimangalisile. Thatha lidumo Nkosi, umuhle egameni lakho Jesu Kristu. Amen. Indeed, indeed, indeed.